Baagi ba ne ba eme ka dinao ba batla gore molatofadiwa o wa dingwaga di le 54 a seke a bona beili. Barutabana le barutwana le bona ba ikuetse go kgotlatshekelo go se rebole beili. Kgotlatshekelo e utlwile ka moo barutwana ba babedi ba neng ba begela morutabana le gore ba beteletswe gape ke Matos. Baagi ba bega fa Matos a dirile metseletsele ya dipetelelo. Case ena e bontsha hantle gore ke mahlakore a mabedi mo tšhelete e buang le mo bofutsana bo hlaellang teng. Re bohloko mara re teng re a lwana re a leka re emetse ngwana a sena mang kapa mang ka mo emelang batswadi ba support mane le mane mara rona jwale ka matitšhere ha re na chance tshwantse re lwane re save bana. Kgotlatshekelo e latofaditse Matos ka go se ikobele melawana mengwe e ka ga beili ya gagwe e leng kgetse ya polao e seng ka maikaelelo kgatlhanong nae e neng ya tshololwa nakwana e builwe ya tsosoloswa. Tsheko e sutiseditswe go la bone. To Thursday the 18th of November for judgment on bail application. Accused is remanded in custody. Mathata a ne a tswelela kwa kgotlatshekelo morago ga go begwa fa bangwe ba batsadi ba ne ba neela ka bana ba bona go Matos e le go tswalela sekoloto.